Ne kılayım? Oldu. Kirli öldüreyim basıyor demek kimle o? Kimle kovgu demeyin bol. Ya, oldu. Otur Tömen. Tömen otur. Gözünü açıp otur. Yaxşı, Otur Tömen. Otur, Otur Tömen. Otur Tömen. Vurdum. Aramak yapacağım. Canım. Oldu. Videonu da koş. Videonu da koş. Katırsam. Oldu. Katırsam. Yumurta. Aramızda. Aramızda iyi. Yok. Yumurta. Oldu, acaba Yaşlı. Bunlar yok. Yumurta. Ha? yaxshi. Bu haramzada. Al. Ben kaşını size jürben nagli gitti bu haramzada. Tuğan ağası jelipsip ben sevmeksin ajrasın. Sür kolunda firman kara. Yaxshi bo'ldi, ajaga. Ben sana söyleyeyim. Koydur yap. Vurmayma. Telefonim olaş yaxshi. Kızlar ben söyleyeyim sana. Atın kim? Yaxshi Atın bo'ldi. sür kolunda. Ben sana soravatırım. Kara bakşalap soravatırım. Bilib turma, Biz tırlarman da tüyor koşup Telefon buraya. Mene Hadi telefonu. Şayxananın jeli. Tamam. Mene Tamam telefonu. oynası beni ustaldı hazır. Mene ki. Koluna sen sal. Sen sal koluna. Tamam. O kadar mı? Sen sal. Kaç tane oldu? Sen sal koluna. Bana itten isteyimiz. Hazır mesut kapat tekşirtimiz gerek sırası. Sразу Кожбенге. Sırası koşbenge. Bu haramzada. Өзі бір зат сезіп жүрмеді. Харамзада. Ертең бұл шетпей жүргенін қара. Ауру мен больницада жатырғаннан пайда барып, мен больницадан шығып келіп отырмын қазір. Мен сілерге қашан айтып жүрмедім сол. Харамзада. Харамзада. Ит сенің өз үйіне адал қайненесінің үйіне жәлепшілік істеп жүрген харамзада. Türkiye açık. Tamam oğlum beni. Харамзада. Байыңның ой айдай баламы қарасына қанша сөз сап болған. Харамзада. Мына итті не істейміз? Апарып келесіңдер ма? Жақсы, тенің есік жоқ ке. Есік жоқ ке. Al şu. Шық жүре ғой. Есік отқа барамыз. Айналайын дейді. Ой, байыңның кімнен жудың, жүріп келдің ба? Қара, жүрсің қара. Арапат. Желевский харамзада болам. Мен өткенде неге саған ренжідім жаным, не осындай да итті сезіп жүрмедім. Мен намек қылдым ба бұл итке харамзадаға. Харамзада. Ай, харамзада. Мен ауру болдым мына иттің несінен. Неше етіп естім, ұстай алмай жүрмедім. Ұстай алмай. Қазір мен Ayolni birinchi kechirib bo'lmaydigan gunohi bu xiyonat. Eri bo'la turib, oilali bo'la turib, boshqa biror bir inson bilan jinsiy munosabatda bo'lishligi kechirilmaydi, birodarlar. Kim bo'lganda ham farzandi 2-3 ta emas, 10 ta bo'lmaydimi? 15 ta bo'lmaydimi farzand? Xiyonat qildimi? Qandoq bilan yashash mumkin? Qanaqa erkak xotirjam hayotini shu bilan o'tkazishligi mumkin? Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Sizlardan iltimos, menga qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Men o'g'lim yolg'iz boquvchim. O'g'limdan boshqa hech kimim yo'q meni. Meni sotmagan narsam qolmadi. Bolamni davolatishga imkonim qolmaganidan sizlarga murojaat qilyapman. Sizlardan saxovatpesha insonlar, iltimos menga yordam beringlar. Farzandimni davolanish uchun doktorlar 15 million pul so'rashyapti. Meni bolamni shu davolanib ketishiga yordam beringlar. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Sizlardan iltimos, farzandimni qo'li qurib qolmasin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh yo'lida menga yordam beringlar. Ihsonlaringni Alloh jannat bilan siylasin sizlardan.